خوندەکارên hêja îro waneya me waneyek niha em di beşê sêgoşe de ne beşa duyeme waneya me a çare me ji beşê sêgoşe li ser rûbera sêgoşe û rûbera pirgoşe em ê biaxivin. Em binerin rûbera sêgoşe û rûbera pirgoşe. Rûber destpêkê jî çi ji me lazim e? Em ji çi pêwîstiya me pê bi çi ye? Dema gije me perçeyek erd hebe em bixwazin em naz bikin bê ew erdaya çend metroyî ye. Divê em rûberayê naz bikin. Ew erdaya heger di şiklê bilkêşê de be em ê bêjin dirêjahî hevdan firehî. Dema di şiklê damê de be ez ê bêjim dirêjahî hêz di do. Dirêjahiya kenarê ê em bêjin erd hêz di do. Lê dema gi sêgoşe be em ê çawa derxînin? Em bala xwe bidin vê sêgoşeyê ewa li pêşiya çavê me ew bixwe ne sêgoşeyê ew bixwe ABC di şiklê milkêşê de ye guhertine kirinin du perçeyê şîn ê gilber çavê me xuya kirî ew ya sêgoşeyê. Sêgoşeya BAC tîkê di A de bibûrînin em bêjin heger BAC sêgoşeyek di A de tîk be û me ew sêgoşe bi milkêşê guhert yanî me ev şiklê me ê milkêşê bû me kir sêgoşe. Em binerin em dizanin li ber çavê me xuya kiriye dema ez bixwazim ez naz bikim rûbera milkêşê ez ê bêjim firehî hevdanî dirêjahî wê rûbera milkêşê mir derkeve. Em bêjin em dizanin ku rûbera milkêşê em bixwînin dirêjahî hevdanî firehî ye. Dirêjahiya me em bêjin B D dirêjahî A C dirêjahî me dirêjahîkê binivîsînin A B hevdan A C avaya em bêjin A B hevdan A C A B firehî ye A C dirêjahî ye. Kenarê dirêj em jê dibên dirêjahî kenarê ji kenarê dirêj kintir em jê dibêjin firehî. Em ê dirêjahiyê hevdanî firehiyê bikin wê rûbera milkêşê mir derkeve. Rûbera sêgoşeya tîk BAC dibe nîvê rûbera milkêşê ji bergê ji B ji goşeya B parçerastekek daxistinê cem C sekinan dine. Wê demê du sêgoşe li bamî çê dibin her du sêgoşe heman pîvanin. Pîvana BAC wek pîvana BCD ye. Lê dema gi pîvana A B D C bidin me ji mir bêjin em binerin vê çi qey ji mir derdikeve wê nîvê pîvana milkêşê be. Em bên rûbera sêgoşeya tîk çi derdikeve? Em dirêjahiyê hevdanî firehiyê dirêjahiya milkêşê hevdanî firehiya milkêşê bikin piştî wê em belavî di dua bikin wê rûbera vê sêgoşeya şîn mir derkeve û sêgoşeya a li jor avrengê spî. Em bên rûbera sêgoşeya tîk çi ye? Wê demê nîvê hevdana her du kenarên tîk di kenarê tîk li bam hene. Ez bê va sêgoşe bibûrînin li pêşiya çavê min e em bala xwe bidin sêgoşeya ABC li ba me A B kenarekî tîk e B C kenarekî tîk e ez werim ba her dua hevdanî hevdû bikim piştre ez belavî li dua bikim wê rûbera vê sêgoşeya li pêşiya çavê me derkeve. Em bê em rûbera sêgoşeya ABC ya sêgoşeya ya di goşeya B de tîk e em bibînin sêgoşe tîk e di B de em binerin rûber bi tîpa S tê nivîsandin em bêjin S yeksan nîvê kenarê A B hevdanî kenarê B C mar derdikeve rûbera sêgoşe. Em bên bi hejmar binivîsînin A B pîvanayê 3 santîm em ê deyên 3 santîm B C pîvana wê 4 santîm em ê deyên 4 santîm. Em karin bêjin ez ê siya hevdanî çara bikim piştre ez ê nîvê wê derxînim em karin em sade bikin em bêjin em çara belavî li dua bikin di do derdikeve di dua hevdanî siya bikin 6 mar derdikeve û em karin dîsa weka ştexelê em destpêkê got sê hevdanî 4 duwazde nîvê duwazda 6 santîme avaya rûbera sêgoşeyê ye. Rûbera sêgoşeyê bi santîmetr dan e ji ber gidî dirêjahî hevdanî hevdû dibin santîm hevdan santîm santîmetr dan. Em wene rûbera sêgoşeyekê sêgoşeyê bi giştî yani heger sêgoşe li ba min netîk be ez ê çawa rûbera wê derxînim. Heger ABC sêgoşeyek be û em tê de bilindahiyekê a in çêkin xêz bikin
Wê demê du sêgoşeyên tîk ANB ANC mar derdikeve. Wilo em ê çawa bikin ji bo xatirê em rûbera vê sêgoşeyê nas bikin ji ber sêgoşe li ba min netîk e. Me xêzikek ji goşeya A daxist ser kenarê BC ew xêzika min daxist tîkê li ser BC navê vê AN tê gotin bilindahî. Rûbera sêgoşeya ABC vê demê çawa tê naskirin. Rûbera ABC zêdek rûbera ANC em bêjin sêgoşeya ANB sêgoşeya ANC du sêgoşe ne her du sêgoşeyên jî tîkin. Em karin rûbera vê sêgoşeyê derxînin. Zêdekî rûbera sêgoşeya di derxînin. Em komî hevdû bikin wê rûbera sêgoşeya mezin mar derkeve. Em bêjin avaya em karin wilo bikin. Zagona wênî sereke çi ye? Em bên BC hevdanî AN belavî di dwa. BC jêr tê gotin çi? Jêr tê gotin binke. AN hat gotin jêr çi? Bilindahî. Tê bilindahiyê hevdanî binkeyê bike û tê belavî di dwa bike wê rûbera sêgoşeya bi giştî pir derkeve. Em bên encam rûbera sêgoşeyê binke hevdanî bilindahî belavî di dwa. Avaya zagona rûbera sêgoşeyekê bi giştî çi sêgoşe li va de hebe tê wilo çareser bikin. Em bên mînakekê mînakek pêşiya çavê me xuyayî ye. Sêgoşe netîkir, sêgoşe bi xwe ABC netîkir. Çawa kirine ji C bilindahîk çêkirine ser kenarê AB danînin. CN 5 santîm danime, AB danime 4 santîm û nîv. Em bên çawa rûber derdikeve. Rûber ez ê binkeyê AB binkeyê hevdanî bilindahiyê CN bikim, piştre ez ê belavî di dwa bikim wê rûbera sêgoşeyê mir derkeve. Em bên AB çi qeyseyî pîvana wê 4 santîm û nîv e. NC çi qeyseyî pîvana wê 5 santîm e. 4 santîm û nîv hevdanî pênca belavî di dwa derdikeve 11 santîm û rûbek santîmetr dam. Çima em datîn santîmetr dam? Ji ber em behsa rûberê dikin. Em ne behsa pîvana kenara dikin. Pîvana dirêjahiya kenara. Em bên mînakek din. Rûbera sêgoşeya ABC çawa ez ê çêkim. Li pêş çavê me ji goşeya A kenarek li derveyî sêgoşeyê hatî çêkirin. Lê ew kenaraya tîkê li ser ew kenarê BC. Li ser ew binkeya BC. Tîkê li ser. Pîvana wê çi qeys danime 3 santîm. Binke çi qeyseyî pîvanayê? Bala xwe binê hûn şaş nebin. BC binkeyê. BC çi qeyseyî 2 santîm e. Rûbera sêgoşeya ABC çi ye? Em bêjin BC hevdan AN belavî di do. BC binke BC ye. Bilindahî AN e. Ez ê her du kenara, her du parçaya hevdanî hevdû bikim piştre ez ê belavî di dwa bikim. Kamê hejmara jî binivîsînim. BC çi qeyseyî me got? 2 santîm e. AM çi qeyseyî ye? 3 santîm e. Sisê hevdan di do piştre ez ê belavî di dwa bikim û ez karim bêjim çi qeys mar derket sisê. Em karim bêjin di do belavî di do dire dimînî yek. Yek hevdan sisê 3 santîmetr dam. Ev jî hat xuya kirin. Em werin sêgoşeyek di hundirê şiklekî de hatî çêkirin. Em bên em rûbera sêgoşeya NMF a di teşeya li jêr de bibînin. Teşak li ba me heye şekleke li gorî nivîsandinin şekil milkêş e. NM 10 santîm e. BM 6 santîm e. Em bên çawa zê rûbera vê sêgoşeya avarenkirî binivîsînim. Dibêjin tê kenarê BM hevdanî NM bike piştre tê belavî di dwa bike wê rûbera sêgoşeya NFM mar derkeve. Bi hejmara NM çi qeyseyî pîvana wê? 10 santîm. BM çi qeyseyî pîvana wê? 6 santîm.
بی ام چی لگوری سه گوشه بی ام چیه؟ بی ام بلنداهیه. بی ام بلنداهیه ان ام بنکیه. ام هفدانی هفدود کن پشت ام بلاوی دوا دکن روبری سه گوشه مردر کده ده هفدانی شش بلاوی دو ام بیجن شست بلاوی دو سیه ام کارن ساده جی بکن جبو خاطری هم کاربن هجمار پشکی مزمه هم ساده بکن جبو گو برسف به حسانی مردر کده ام بیجن ده بلاوی دو چیه؟ پنج هفدان شش چیه؟ سیه ام کارن ساده کرنک دجی بکن شش بلاوی دو چیه؟ سه هفدان ده چیه؟ سیه سانتیمتر دان اف جهات خویا کرن ام بین تیبینی جبو دیتنا روبرا فرگوشه که ام دکارن و لتشیان پارو بکن داکو ام کاربن روبرا وی ببینن هگر پرگوشه البام هبه ازی چاوا و پرگوشه ناز بکن بی پیوانا روبری وی چه خیسه ام بالا خوابدن میناکا امی ناز بکن از بهیوی مهم ربن راهنانك البام هي سيغوشيا A B C لغوري سيغوشا اري سيغوشيه ليد هندري ويد شكل دهن لغوري في تشيا البر تشافي من تشا امازن سيغوشيه ام بيجن A B C سيغوشيه ام بين ام ناز بكن اف پرچه رنكري ام نظام بيت شكلي ويه پرچاكي رنكريه ام کارن ام بیشن دسته گوشنه لی ام نکار رو برای ولو درخینن اب هر دو پرچه به دور جوار نابین سه گوشه تشاکه بی ام سی آ دخوازن بیوانا رو برای درخینن جوی شکلی ها را چاوی درکبه سه گوشه یا مزن از رو برای درخینن پشتر سه گوشه یا برنگ سپی از رو برای درخینن از رو برای سه گوشه یا مزن کیمکی رو برای سه گوشه یا بچوک بکن و روبرا في تشيا لبر چاويمه ابا برنگي شين و بخويا كرن ام بنفسينن روبرا پرچه رنكري روبر بگشتي ببورين روبرا پرچه رنكري يكسان روبرا بي آ سي روبرا وينامي درخن كيمك روبرا بي ام سي كيمك روبرا بي ام سي و بمردر كذا روبرا في تشيا أفارن كري بهجمارة روبرا بي آ سي لغوري بري أنا جي مغو روبرا چسي گوشه كي بلنداهي هفداني بين كه بلاوي دوايم بلنداهي لبامه ان ام بيجن اف سي و ابدو يد ببينج ويدمي ان مردر دكذا بينج سانتیم بلنداهیا وی سه گوشه آمازن بین که بی 36 سانتیمه ازی 50 هفدانی ششا بکن بلاوی دوا بکن 5 هفدانی شش بلاوی دو ام بین سه گوشه بی ام سی چاوا رو براوی درد کبه بی سی بین که 6 سانتیمه ام ان بلنداهی 2 سانتیمه ازی دوا هفدانی ششا بکن پشتر ازی بلاوی دوا بکن دو هفدانی شش دوازده بلاوی دو اف مردد کهی شش اف مردد کهی شش هفدان پنج سی بلاوی دو پازده کیمکی مگو چقی زرکت شش پازده کیمکی ششا نه درد کهی ام بنرن مردد کهی پازده کیمکی ششا نه سانتیمتر دام شخول ویده که اواگاتی نفساندن دیوانا ان پیوانا ان او انا دوکی جوار گو مگو ام 3 سانتیمه بی ان 2 سانتیمه سه زیده کی دو درد کبه 5 سانتیم اوای پیوانا ان اب جهات خویا کرن امیناکه کی بستینن میناکال برچاوی ما پرگوشه که اف پرگوشه هان ج پرچه هاتی چیکرن او پرچه انا هگر ام لبنرن امیناز بکن دی ان سی سه گوشه که ان سی بی سه گوشه دنه ان بی سه گوشه سیمه ام بنرن به چاو امی دبیجی ام روبرا تشیا بی سی دی یا لجیر ببینن تشیا بی سی دی دخوازه روبرا وی تشیا بگشتی ناز بکن چاو بی خویا کرن ازی بیم روبرا سه گوشه
NDC درخم روبرا سه گوشه NCB درخم روبرا سه گوشه NBA بنفسینم ولو مر روبري وان هر سه گوشه در دکم هر سه گوشه جوه پر گوشه نه بگشتی يعني تشتاق جي كيم تنين ام بنفسینم روبرا في تشيه هان تشيه A B C D روبرا A N B A N B كومي روبرا B N C B N C كومي روبرا C N D كومي روبرا C N D ام بين بهجمار ام بين سيغوشاي كي A N B A N B بلنداهيا وينا 2 سنتيم بلنداهيا و 2 سنتيم بنكيا و 6 سنتيم بلنداهي ان اف بنكا ابي ازيد دوا هفداني ششا بكم بلاوي دوا بكم اما بين سيغوشيا بي ان سي بلنداهيا و ان ام بنكيا و سي بي بلنداهي 6 سنتيم بنكا 4 سنتيم سي هفداني 4 پشتر بلاوی دوا روبرا سه گوشه سی ان بی مردد کده ام بین روبرا سه گوشه سی ان دی بلنداهی لگور تی خویا کرن ان ای 4 سانتیمه بنکه دی سی 8 سانتیمه زی 4 هفداني 8 بکم پشتر زی بلاوی دوا بکم ولو روبري وان هر سه گوشه مردد کده تشیا گلبر چاوی می اب هر سه گوشه نه بهجمارا ما بنفسينن ام بيجن 6 هفدان دو بلاوي دو اول سه گوشه في عليه سه گوشه A N B 4 هفدان سه بلاوي دو سه گوشه N B C روبراويه 4 هفداني 8 هفداني 4 بلاوي دو روبرا سه گوشه N B N D C ولو بهجمار هات خيار كرن امي هفدان بكن وبلاو بكن مرد بكذا 6 هفدان دو بلاوی دو 6 4 هفدان 3 بلاوی دو 6 8 هفدان 4 بلاوی دو 16 از هر سی روبرا کومی هفدو دکم 6 کومی 16 28 سانتیمتر دان اف روبرا چیه روبرا وی تشیا لبر چاوی منه بگشتی جید بجن پرکوشه ام بی تشيك دل بامه هي افتشيان هان ام كارن روبرا في تشيء بقشتي بدوري بازا درخينن وبزيدي دوري بازا جي ام بين ريبازا يكم چاو ازي روبرا في تشيء A B C D ناس بكم ام بين ام روبرا تشيء لجير بدوري بازان ببينن ما دوري باز جوار نيفساندن ريبازا يكم ام بيجن فرگوشه آل بر چاوی من ازی بکم پرچاک دو سه 4 پرچه A N B سه گوشه اکه A N B ازی روبرا و سه گوشه آ بچوک آرجور درخیم A N D زی روبرا و سه گوشه جی درخم بشتر زی روبرا سه گوشه آوان درخم بشتر روبرا سه گوشه آل ویالی ازی ناوی آبیجم روبرا سه گوشه A N B كومي روبرا سه گوشه A N D كومي روبرا سه گوشه N C B كومي روبرا سه گوشه N C D از یوان هر 4 كومي هفدو بكم افتشاها روبرا يبنو درد كده اما يك بيك بني فسينم بهجمار شو بري انا ما قوتيه روبرا سه گوشه نيفي بنكه هفدان بلنداهيه نيفي A N هفداني N B A N هفداني ام بي لي بالا خو بديني سي گوشه مچنه سي گوشه متيكن ام بيجن نيفي هفدانا هر دو کنارين تيك ام في رجزا هان بكاربينن ام بيجن کنار تيك ان هفداني کنار تيك ام بي بلاوي دو زيدك کنار تيك ان هفداني کنار تيك ان دي بلاوي دو کنار تيك ام بيجن ان سي هفداني كناري تيك ان بي بلاوي دو دماغ ازولو خيادكم هو نازكم بي از بحثا چسي گوشه دكم كناري تيك ان دي
هفدانی کناری تیک این سی بلاوی دو ولو زی بهجمارا جی بنفسینم نیوی یک هفدان دو یک هفدان دو زیدک نیوی یک هفدان دو همون سه گوشه دنی نیوی سه هفدان دو بردوام نیوی سه هفدان دو ام بنرم به چه هجمار مردت که داویده وقتا از بیجم نیوی یک هفدان دو یک نیوی یک هفدان دو دیسا یک نیوی دو هفدان سه نیوی دو هفدان سه دیسا سه از وان هر چارا کومی هفدو بکم روبری هر چار سه گوشه یعنی یک کومی سه مردت که 8 سانتیمتر دام اویا روبرا وی تشیا لبر چاوی منه جبرگ تشام نامل کش بو ندام بو از مجبور بو از ولو روبرا خودر خینم هم بردوام بکن ریبازی دنی جوار بدن خویاد کرن ریبازی دنی چاوایه کرنه دی سه گوشه آ بی دی سه گوشه بی سی دی او ریبازی دویمه سه گوشه الجور سه گوشه الجیر سه گوشه آ بی دی سه گوشه بی سی دی روبری سه گوشه آ بی دی آب این بلنداهی دی بی بنکه از بیجم نیوی بلنداهی هفدانی بنکه از کی جان ریگزی بکار بینم از ریگزا بلنداهی هفدانی بنکه جبرگ سه گوشه آمه بلنداهی تیر هیه نیوی آن هفدانی این بی افرو برا سه گوشه لجوره سه گوشه لجیر نیوی بلنداهی این سی هفدانی بنکه بیدیه ام بین ام بنفسین بهجمارا لگوری بالا خوبتنی بیدی کانی بیدی جبرگ بگشتیج مر نگوتنه چار لی از جبر خوبه از ناز بکم 2 سانتیم زی کومی هفدو بکم مردت که 4 سانتیم و دمی دیوانا کناری بیدی مردت که 4 سانتیم ازی بیم دسته گوشه لجور ده بلنداهی هفدانی بین که بلاوی دو یک هفدانی 4 بلاوی دو سه گوشه لجیر ام بیجن بلنداهی چیه؟ این 3 سانتیمه بنکه چیه؟ بیدی 4 سانتیمه از این 3 هفدان 4 بکم زی بلاوی 2 بکم و رو برا سه گوشه لجیر مردد که امی هجمارا بنفسینم 4 هفدانی 1 بلاوی 2 او رو برا سه گوشه لجوره 4 هفدان 3 بلاوی 2 رو برا سه گوشه لجیره امی هر دو رو بری وان می کومی هفدو بکن 2 کومی 6 8 سانتیمتر دام اویا روبرا وی تشیا لبر چاوی من هات خویا کرن تب کی جاری بازی بکار بینه و به همان هجمار تر کبه ریبازی یکم مچاوا کر مکر سه گوشاک 2 3 4 ریبازی دویم مچاوا کر مسه گوشاک لجور دا خویا کر سه گوشاک لجیر ام کارن هونش خور بیجن ریباز کیدب کار بینه سه گوشه الالیه چپی سه گوشه الالیه راستی از جوار بناف بکم بلکی هون لمالی کاربن بنفسینن چاره سر بکن آ این ببورین آ بی سی سه گوشه که تید بلنداهی بی ان بنکیا وینا آسی بیوانا وی یک کومی سه چاره بلنداهی آوی بی ان 2 سانتیمه ام بین سه گوشه الالی راستی آ دی سی او چی سه گوشه که بلنداهی آوی دی ان 2 سانتیمه بنکه آوی آسیه دیسا 4 سانتیمه ولو بور همان برسر درکوه ولو ام بیان داوی آوانه خوش خوانه ما لسر روبرا سه گوشه بو و روبرا پر گوشه از بهیوی می خوندکاری می بگشتی وانه گهابوه و هم ببینن دخیر و خوشیه ده